Titova tvorba. Gledate li tukad nekakva paralela? Opet kažem, ja ne razmišljam o tim kategorijama što se tiče spoljne politike ili nacionalnih politika, ali ako sad iz perspektive, ne znam, Srbije posmatram procese, odnosno gledam kako se akteri prema njima ponašaju, tu je, što se i vidi van, naravno, indikativan taj odnos, naravno, prema Rusiji i Ukrajini, jedan dosta, da tako kažem, podređen odnos gde se ne razmišlja principijalno, nego više iracionalno, a onda i u odnosu na raspad zemlje, gde se vrlo često, posebno od desnih krugova, vidimo da na sceni političkoj i javnoj u Srbiji oni dominiraju, sve bivše jugoslovenske republike koje su postale samostalne države posmatraju u suštini kao veštačke tvorevine i kao nešto što, kao Ukrajinu u odnosu na Rusiju, tako i bivše jugoslovenske republike u odnosu na Srbiju su nešto što, dakle, dobar deo ove desne javnosti tumači kao nešto što je učinjeno na štetu Srbije i što je još najgore u perspektivi, kada se promene svetske prilike, može da se zarotira, pa da opet bude u interesu, odnosno u interesnoj sferi Srbije. Doduše, Srbija, srećom za razliku od Rusije, nema kapaciteta da vodi ratove, niti iskazuje čak i sadašnja nomenklatura takvu želju, ali očigledno da preko politike srpskog sveta želi da na neki način utiče na društva u svom okruženju, što se ne može smatrati nekom pozitivnom činjenicom. Dakle, umesto neke saradnje, mada i tu primjera postoje, i podrške, ekonomske saradnje ili kulturne, ovde uvek postoji jedno osjećanje, eto, tako, ne toliko žaljenja za bivšom državom, koliko osjećanja izneverenosti kod dobrog dela desno orijentisanog stanovništva, kažem, bilo preko raspada, bilo preko bombardovanja, i u tom smislu, eto, možda bude zanimljivo kada se posmatra sa strane da postoji ta analogija između Srbije i Rusije koja ne ide u korist ni jednoj ni drugoj, a to je da su jedna i druga žrtve nekog drugog, zapada ili ne znam čega, i zbog toga nekakva iracionalna simpatija u Srbiji spram Rusije, a bez obzira što se zapravo pre može poistovetiti sa Ukrajinom koja je napadnuta i čiji delovi teritorije se sada anektiraju, odnosno usvajaju. Tako da postoji poprilična konfuzija ovde u Srbiji oko toga. Ta zajednička perspektiva, čini mi se, će se sama nametnuti balkanskim zemljama, čak i nezavisno od Evropske unije. Jer onda neće biti opterećeni nasleđem i istorijom, a razmišljaće o pravim temama i onda će tu vrlo lako naći mogućnost za saradnju. I to neće biti samo kada dođe do elementarnih nepogoda, kao što su poplave ili slično, ili kao sada kad je, recimo, negde nestašica pšenice ili nekih drugih, pa se to lako može izvesti po nižim cenama, ili, eto, u okviru tu jedna relativno pozitivna inicijativa Otvoreni Balkan. To može, takav način razmišljanja je nešto što deluje konstruktivno i može da da rezultat.